Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nanone kuri aya manywa ya tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 nshuti bavandimwe reka tubane namwe muri byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ni mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara zitandukanye ndetse no mu gisata cya politike. Tugaruka mu bijyanye n'ibikomeje kugenda bigarukwaho by'umwihariko muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'ijyanwa ry'abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nyamuneka biravuga yuko inyeshyamba za 23 zamaze kugenda ziremerwaho, ariko nanone mu gihugu cy'u Burundi amakuru akomeza kugenda aturukayo abasirikare nyamuneka banze kujya kurwana. Turaza kugenda tureba imwe muri base militaire mu gihugu cy'u Burundi abasirikare baho bagerageje koherezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo bakagenda babyanga, aho bivuga yuko bamwe bamaze kugenda batabwa muri yombi cyangwa se batabwa mu mvuto nk'uko umwana umushinga nahe akomeza kugenda abigaragaza. Inama y'ikitaraganya yamaze kugenda iterana ya CNDD-FDD. Murabizi neza yuko mu minsi ishize twabonye umwe mu bahagarariye umugambwe CNDD-FDD akaba chief coordinator cyangwa se akaba secretary general, uyu nguyu musanzwe mumuzi yitwa Ndikuriyo. Nyamuneka nyuma yo kugirana ikiganiro n'itangazamakuru akagira byinshi abazwa ndetse akagenda abisubiza, cyane cyane ko muri iki kiganiro ari naho yasubije yuko ku itariki 25 z'uku kwezi aribwo agomba gutanga imihoho muri CNDD-FDD. Ariko nyamuneka inama y'ikitaraganya yamaze kugenda iterana, benshi baravuga bati iri bwigirwemo bimwe mu bitandukanye. Haraza kwigirwamo ingingo zitandukanye zirimo kurebera hamwe ahazaza y'igihugu cy'u Burundi, baraza kugenda kandi nanone biga ku hazaza by'umwihariko h'umukandida perezida ugomba kuba yashyirwa imbere cyangwa se yajya ku ruhembe rw'iburyo mu kuba yaserukira CNDD-FDD mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Ikindi kandi biravuga yuko hari imvururu zidasanzwe ziri muri perezidansi y'igihugu cy'u Burundi, aho bamwe bemeza yuko perezida Evariste Ndayishimiye agomba kuba yakongera kwiyamamaza, abandi bakaba batumva doctrine ze. Ibyo byose rero ni inama cyangwa se secretary iyi nama mu by'ukuri nicyo kintu igomba kuza yigaho kugira ngo barebere hamwe ibigomba kugenda bikurikizwa muri uyu mugambwe CNDD-FDD. Nanone kandi turakubita ku itangazo rikomeye cyane inyeshyamba za 23 zisohoye mu masaha ashize, cyane cyane ryiyama ingabo z'u Burundi nyuma yuko muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bitandukanye muri teritwari ya Fizi ndetse na Baraka hakomeje kwiyongera ingabo z'u Burundi ku bwinshi. 23 yamaze kugenda isohora itangazo rikomeye cyane ryiyama ingabo z'u Burundi, ndetse bamaze kugenda bagaragaza yuko isaha n'isaha bashobora kuza guhangana bikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Ibi bije bikurikira kandi imikwabo ikomeye cyane ikomeje gukorerwa mu mujyi wa Uvira, aho bivuga yuko ingabo z'u Burundi zambutse umupaka zikagaruka mu mujyi wa Uvira kuza gukora imikwabo ikomeye cyane, ndetse aho zimwe mu ngo zikomeje kugenda zisakwa. Ibyo byose muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Imyitozo ikomeye cyane ya FDLR ikomeje kugenda ibera mu Cibitoke, iyi ngiyi irasiga ibintu byongeye gusubira irudubi. Ni amakuru y'ubutasi yamaze kugenda amenyekana, ariko nanone bamwe mu baturage baherereye mu Cibitoke barajwe inshinga ndetse batewe ubwoba n'imyitozo y'abasirikare badasanzwe bakomeje kugenda babona bakorera hariya mu Cibitoke, ndetse aho bivuga yuko isaha n'isaha mushobora kuza kumva inyeshyamba za 23 zigabye igitero mu gihugu cy'u Burundi kujya gusenya ibi birindiro bya FDLR. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Nanone kandi turaza kugenda tubabwira mu makuru akomeje kugenda avugwa yuko mu gihugu cy'u Burundi ngo Generali Bunyoni yaba yamaze kugenda ahungishwa ubwo yarari mu bitaro bya Kira Hospital. Ni ibitaro byigenga bisanzwe bikorera hariya mu mujyi wa Bujumbura. Muraza kugenda mumenya ibyayo makuru. Abasirikare bamwe na bamwe twabwiye ko banze kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Umwiryano ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Muraza kugenda mumenya ibyo uwo bita General Prime Niyongabo, aho bivuga yuko ashobora kuza guhura na mugenzi w'igihugu cy'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Ayo ni amakuru yose akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Nyamuneka tukiri aho ngaho muze kudukora subscribe, mudukandire like, share ibiganiro byacu, mu by'ukuri dukomeze kugenda mu by'ukuri tubiganiraho. Muri CNDD-FDD turabwira yuko ibintu byamaze kugenda bihinduka, ibintu byamaze kuba ibindi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira kugera naho inama y'igitaraganya yamaze kugenda iterana yigira hamwe
ku hazaza h'iki gihugu cy'u Burundi. Gusa amakuru yo mugomba kugenda mumenya nuko Perezida Neva yamaze kugenda agwiza abarayivuri cyangwa se yamaze kugenda agwiza bamwe mu batamushyigikiye, by'umwihariko mu kuba yakiyamamaza ku kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ya gatatu nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Perezida Evaristo Ndayishimiye nawe yamaze kugenda agaragaza yuko kuba CNDD-FDD yaramaze kugenda atakaza icyizere cyo kuba ari umukandida perezida ugomba guserukira abanyagihugu, by'umwihariko atanzwe nka kandida perezida, ari igihombo gikomeye cyane ndetse akomeje kugenda agira nyuma yo gutakaza popularite mu baturage b'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone amakuru agakomeza kugenda agaragaza yuko muri CNDD-FDD bamwe mu basirikare by'umwihariko baherereye muri uyu mugambwe bashyigikiye CNDD-FDD Perezida Evariste Ndayishimiye yaba agiye kubazamura mu ntera kugira ngo bajye mu myanya ifata ibyemezo, ndetse bazagerageze no kumushyigikira mu gihe azaba yakatanze kandidatire ye yo kongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Rero nanone kandi twababwiye yuko bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bamaze kugenda banga kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nyuma yuko imwe muri batayo z'igihugu cy'u Burundi zongeye gusubizwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bakabasha kugenda bahisha umwotsi. Muraza kugenda mubimenya ibyari byo nshuti bavandimwe, nko twamaze kugenda tubibemerera tuze kugenda tureba mu bijyanye n'abasirikare b'abarundi bivugwa yuko bakomeje kwirara mu kibaya cya Rusizi, ariko nanone bongeye kugaruka mu bice bitandukanye muri Hot Plateau ndetse na Moaye Plateau, ubwo ni muri Kivu zombi, yaba muri Kivu y'Epfo biravuga yuko bashinze ibirindiro bikomeye cyane mu Bibogobogo, Mikarati, Minembwe ndetse na hariya mu bice bya za Mikenke. Turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Andi makuru kandi tugomba kugenda tubagezaho mu gisirikare cy'u Burundi, biravuga yuko General Mubaraka Muganga na Prime Niyongabo baba bafite uruzinduko rukomeye cyane bagomba kugenda bahuramo. Turaza kugenda tubabwira itegurwa ry'urwo rugendo ndetse n'ibiganiro bishobora kuza guhuza izi mpande zombi. Ibi bibaye nyuma yuko nyamuneka igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi cyagiriza igihugu cy'u Rwanda yuko cyaba gifite umugambi ukomeye cyane mu by'ukuri wo kutera igihugu cy'u Burundi. Andi makuru kandi avuga yuko mu minsi yashize ya nkuba itagira amazi yerutse gukubikira mu kibira ishobora kuba ariyo yaba ituma nanone aba bakuru b'ingabo cyangwa se abagaba b'ingabo bongera guhura kugira ngo barebe uburyo baganira ku bijyanye n'umutekano w'ibihugu byose muri rusange. Turakubitira ku kijyanye na Perezida Evaristo Ndayishimiye, bigaragara yuko amaze kugenda yakwa icyizere n'abaturage, aho bivuga yuko umwaka wa 2027 atazaseruka nka kandida perezida ugomba guhagararira CNDD-FDD, ndetse biragaragara yuko mu gihugu cy'u Burundi abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bagaragaza yuko Perezida Neva atagifite ububasha n'ubushobozi mu by'ukuri bwo kuba yagenda yongera kuyobora iki gihugu. Tuza kugenda uwo bita Arendi Kumana, bivuga yuko ubuzima bwe bugeramiwe nyuma yo kugaragaza ndetse no gushyira hanze bamwe mu bifi binini bya rutura byo muri CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare, nyuma yuko uyu mugabo akomeje kugenda abazwa amafaranga y'ubutare bwagiye bugurishwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Murabizi neza yuko uyu Dr. Arendi Kumana niwe minisitiri ushinzwe imari ndetse n'ubutunzi bw'igihugu hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bivuze yuko rero umutungo w'igihugu urimo amafaranga agiye akomoka ku mabuye y'agaciro iki gihugu cy'u Burundi cyagiye kigurisha mu gihugu cy'Ubushinwa, byose niwe bigenda bibazwa. Hari benshi bakomeza kugenda basaba Evaristo Ndayishimiye yuko aya mafaranga agomba kugenda ayagaragaza nyuma yo gukekwa bikomeye cyane yuko yaba mu by'ukuri ashaka kuyashyira mu mufuka wiwe. Ibyo byose turaza kugenda tureba uburyo bihagaze. Andi makuru kandi turaza kugenda tureba umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza, Nikeri Nkurunziza, aho bivuga yuko nanone mu gisirikare cy'u Burundi nawe ibintu bitoroshye habe na gatoya, nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye akomeje kugenda yanga kumupromotinga. Biravuga yuko rero muri iyi minsi ubwo Denise Bucumi Nkurunziza amaze iminsi yagiriza perezida w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye kutagira byinshi akorera abanyagihugu ndetse no kurangwa na politike y'igiturire ikene wabo ndetse no guhonyora agateka kazi na muntu. Ibi ngibi byatumye Denise Bucumi Nkurunziza agaragaza yuko mu by'ukuri adashimishijwe na politike ndetse n'imisingi migari Perezida Neva yubakiyeho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikahita byiturwa umuhungu wa Petero Nkurunziza usanzwe ari umusirikare ufite ipeti rya suriyotona, ariko nanone bikavugwa yuko nyamuneka Perezida Neva yaba afite ubwoba yuko kuzamuka k'uyu muhungu mu ntera za gisirikare bishobora kugenda mu by'ukuri bituma uyu mukuru w'igihugu akomeza kugenda agira ikikango yuko yaba agenda agwiza abanzi.
Ibaye nyuma yuko kandi hari amakuru y'ubwino agaragaje yuko madamu wa perezida Evaristo Ndayishimiye we agaragaje yuko mu by'ukuri nawe atishimiye izamuka ku mapeti ry'uyu mutaramu cyangwa se ry'urugwaruka, uyu muhungu nyamuneka bivuga yuko yaba afite ubasha mu gisirikare cy'u Burundi, ariko nanone uyu mwigeme ni umwigeme barundi muraza kutubwira uburyo urubyiruko rwa gisore barwita, ni umwigeme, abigeme ngira ngo n'abakobwa muraza kugenda mutubwira. Bikavuga yuko rero uyu musore mu by'ukuri yaba arimo arazamuka neza mu gisirikare ndetse akaba afite discipline, bigaragara yuko ashobora kuzavamo umuyobozi w'ingabo mu myaka y'ahazaza. Bikavuga yuko rero byaba bikomeje kugenda biba akangaratete. Akavuga yuko kandi ubu butegetsi bushobora kuzongera gusubira mu maboko y'umuryango wa perezida Petero Nkurunziza, nyuma yuko kandi hari amakuru akomeje kugenda atohoza agaragaza yuko yaba yaragiye azira bamwe mu basirikare b'inshuti ze z'akadasohoka kubera yuko aribo bari kumwe mu minsi ya nyuma, aho bivuga yuko kandi dosiye nshyashya zamaze kugenda zifatirwa kwa Denise Bucumi Nkurunziza. Bivuga yuko yaba afitanye umugambi ukomeye cyane na General Prime Niyongabo ndetse tutanibagiwe Reverien Ndikuriyo, ariko nanone bikavuga yuko yagiye hatahurwa amakuru avuga yuko General Niyombare yaba ari muri communication n'aba ngaba, bikagaragaza yuko rero ubutegetsi bwa CNDD FDD buyobowe na perezida Evaristo Ndayishimiye bwaba buri kugenda bugana ku musozo. Bikavuga yuko kandi hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi abaturage bamaze kugumuka mu buryo budasanzwe, nyuma yuko perezida Evaristo Ndayishimiye agaragaje yuko imipaka y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda idateze gufungurwa vuba ahangaha. Gusa icyo yagejeje ku baturage cyangwa se amagambo Reverien Ndikuriyo yagiye ageza ku baturage yagaragazaga yuko mu by'ukuri ifungurwa ry'imipaka ritari vuba ahangaha, abaturage b'igihugu cy'u Burundi bagomba gufunga umukanda. Ibi kandi nanone bikakurikirana n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bimaze iminsi biri gukorwa n'imbonerakure mu bice bitandukanye yaba mu makambi y'abakongomani, ariko nanone bikavuga yuko hari ingo zimwe na zimwe zimaze iminsi ziri kugenda zisakwa, aho bivuga yuko izi mbonerakure zaba zirimo zirirara mu mihana y'abaturage bakomeza kugenda babashinza bimwe mu bikorwa bijyanye n'ubugambanyi. 23 rero nayo yamaze kugenda igaragaza yuko itewe impungenge no kwiyongera kw'ingabo z'u Burundi mu bice bya Bibogobogo ndetse n'ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'urugamba rukomeye cyane inyeshyamba za 23 zakomeje kugenda zirwanamo n'ingabo z'u Burundi mu bice bya Kamituga ndetse na Mwenga. Ubu ngubu biravuga yuko urugamba rukomeye cyane rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse na 23 ruri muri Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri, ariko nanone abanyamurenge bari bamaze iminsi mu by'ukuri babyinira ku rukomo bavuga yuko mu by'ukuri ruguru hangiye kugaruka umutekano ndetse banasaba yuko ingabo z'u Burundi zitazagaruka. Ariko nyamuneka u Burundi bwamanukanye ibifaru, abasirikare, ibikoresho byinshi bitandukanye bya gisirikare. Gahunda nta yindi ni ukujya guhangana na twirwaneho, aho bivuga yuko noneho na Red Tabara yabikomeje kugenda yisuganya. U Burundi bwaba bwarafashe amakuru akomeye cyane yuko iyi Red Tabara yaba igiye kongera kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero nyamuneka nibigaragaza yuko muri aka karere ka Afrika burasirazuba ibintu bitoroshye. Ngira ngo ku munsi waje nibwo twabagezagaho indi nkuru ikomeye cyane, aho bivuga yuko mu butegetsi bwa CNDD FDD ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, nyuma yuko mu by'ukuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi yaramaze yitwa Bizimana Edouard. Uyu mugabo mu by'ukuri biragaragara yuko yaje kugenda agaragaza uburyo budasanzwe ndetse bigaragara yuko yaratwikishije igihugu cy'u Burundi, ariko perezida Neva nk'incabwenge isanzwe imenyereye ibya politike ahita yiexkiza bikomeye cyane ku gihugu cya Katari, nyuma yuko uyu mushikiranganje ujejwe Ububanyi n'Amahanga yaramaze kugenda mu by'ukuri agaragaza amwe mu magambo bigaragara yuko yari menase ku gihugu cya Katari, ndetse umubano w'ibihugu byombi yaba igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Katari ukaba wari bugende uzamo agatotsi. Ngira ngo dutangira amakuru twababwiye ihura rikomeye cyane riteganyijwe hagati ya General Mubaraka Muganga ndetse na Prime Niyongabo ashobora kuza kugirira uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma yuko ibihugu byombi yaba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi bimaze iminsi birebana ayingwe. By'umwihariko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi gishinza igihugu cy'u Rwanda yuko ngo cyaba gishyigikiye abashaka gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone u Rwanda narwo rukagaragariza igihugu cy'u Burundi yuko rumaze iminsi rukorana barashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda aribo FDLR. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma impande
zose zirebana ayingwe, ubwo igihugu cy'u Rwanda cyagaragazaga yuko kitazigera kibasha kwihanganira uwo ari we wese uzacumbikira abagambiriye kugirira nabi ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Burundi cyo kigaragaza yuko ngo u Rwanda ari rwo ruhereza intwaro, ni rwo ruha indaro, ni rwo ruha ibyo kurya abahoze bashaka guhiruka ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 ubwo General Niyombare yageragezaga kudeta igapfuba, ariko nanone u Rwanda rwo rukagaragaza yuko nta burenganzira rufite rwo kuba rwatanga abaturage. Rimwe na rimwe benshi bagaragaza yuko ari inzirakarengane kuko hari benshi bafunze. Nk'ubu ubuzima bwa Aregiyeme Bunyoni bumaze kugenda bujya Mikarati, Minembwe ndetse na hariya mu bice bya za Mikenke, turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Andi makuru kandi tugomba kugenda tubagezaho mu gisirikare cy'u Burundi, biravuga yuko General Bubaraka Muganga na Prime Niyongabo baba bafite uruzinduko rukomeye cyane bagomba kugenda bahuramo. Turaza kugenda tubabwira itegurwa ry'urwo rugendo ndetse n'ibiganiro bishobora kuza guhuza izi mpande zombi. Ibi bibaye nyuma yuko nyamuneka igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi cyagiriza igihugu cy'u Rwanda yuko cyaba gifite umugambi ukomeye cyane mu by'ukuri wo kutera igihugu cy'u Burundi. Andi makuru kandi avuga yuko mu minsi yashize ya nkuba itagira amazi herutse gukubikira mu kibira ishobora kuba ariyo yaba ituma nanone aba bakuru b'ingabo cyangwa se abagaba b'ingabo bongera guhura kugira ngo barebe uburyo baganira ku bijyanye n'umutekano w'ibihugu byose muri rusange. Turakubitira ku kijyanye na Perezida Evaristo Ndayishimiye, bigaragara yuko amaze kugenda yakwa icyizere n'abaturage, aho bivugwa yuko umwaka wa 2027 atazaseruka nka kandida perezida ugomba guhagararira CNDD-FDD, ndetse biragaragara yuko mu gihugu cy'u Burundi abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bagaragaza yuko Perezida Neva atagifite ububasha n'ubushobozi mu by'ukuri bwo kuba yagenda yongera kuyobora iki gihugu. Tuza kugenda uwo bita Arendi Kumana, bivugwa yuko ubuzima bwe bugeramiwe nyuma yo kugaragaza ndetse no gushyira hanze bamwe mu bifi binini bya rutura byo muri CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare, nyuma yuko uyu mugabo akomeje kugenda abazwa amafaranga y'ubutare bwagiye bugurishwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Murabizi neza yuko uyu Dr. Arendi Kumana niwe minisitiri ushinzwe imari ndetse n'ubutunzi bw'igihugu hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bivuze yuko rero umutungo w'igihugu urimo amafaranga agiye akomoka ku mabuye y'agaciro iki gihugu cy'u Burundi cyagiye kigurisha mu gihugu cy'Ubushinwa, byose niwe bigenda bibazwa. Hari benshi bakomeza kugenda basaba Evaristo Ndayishimiye yuko aya mafaranga agomba kugenda ayagaragaza nyuma yo gukekwa bikomeye cyane yuko yaba mu by'ukuri ashaka kuyashyira mu mufuka wiwe. Ibyo byose turaza kugenda tureba uburyo bihagaze. Andi makuru kandi turaza kugenda tureba umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza, ni Keri Nkurunziza, aho bivuga yuko nanone mu gisirikare cy'u Burundi nawe ibintu bitoroshye habe na gatoya, nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye akomeje kugenda yanga kumupromotinga. Biravuga yuko rero muri iyi minsi ubwo Denise Bucumi Nkurunziza amaze iminsi yagiriza perezida w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye kutagira byinshi akorera abanyagihugu ndetse no kurangwa na politike y'igiturire ikene wabo ndetse no guhonyora agateka kazi na muntu. Ibi ngibi byatumye Denise Bucumi Nkurunziza agaragaza yuko mu by'ukuri adashimishijwe na politike ndetse n'imisingi migari Perezida Neva yubakiyeho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikahita byiturwa umuhungu wa Petero Nkurunziza usanzwe ari umusirikare ufite ipeti rya suriyotona, ariko nanone bikavugwa yuko nyamuneka Perezida Neva yaba afite ubwoba yuko kuzamuka k'uyu muhungu mu ntera za gisirikare bishobora kugenda mu by'ukuri bituma uyu mukuru w'igihugu akomeza kugenda agira ikikango yuko yaba agenda agwiza abanzi. Ibaye nyuma yuko kandi hari amakuru y'ubwino agaragaje yuko madamu wa Perezida Evaristo Ndayishimiye we agaragaje yuko mu by'ukuri nawe atishimiye izamuka ku mapeti ry'uyu mutaramu cyangwa se ry'urugwaruka. Uyu muhungu nyamuneka bivuga yuko yaba afite ubasha mu gisirikare cy'u Burundi, ariko nanone uyu mwigeme n'umwigeme barundi muraza kutubwira uburyo urubyiruko rwa gisore barwita ni umwigeme, abigeme ngira ngo n'abakobwa ya muraza kugenda mutubwira. Bikavuga yuko rero uyu musore mu by'ukuri yaba arimo arazamuka neza mu gisirikare ndetse akaba afite discipline, bigaragara yuko ashobora kuzavamo umuyobozi w'ingabo mu myaka y'ahazaza. Bikavuga yuko rero byaba bikomeje kugenda biba akangaratete. Akavuga yuko kandi ubu butegetsi bushobora kuzongera gusubira mu maboko y'umuryango wa Perezida Petero Nkurunziza, nyuma yuko kandi hari amakuru akomeje kugenda atohoza agaragaza yuko yaba yaragiye azira bamwe mu
basirikare b'inshuti ze z'akadasohoka kubera yuko aribo bari kumwe mu minsi ya nyuma, aho bivuga yuko kandi dosiye nshyashya zamaze kugenda zifatirwa kwa Denise Bucuma Nkurunziza, bivuga yuko yaba afitanye umugambi ukomeye cyane na General Prime Niyongabo, ndetse tutanibagiwe Reverien Ndikuriyo, ariko nanone bikavuga yuko yagiye hatahurwa amakuru avuga yuko General Niyombare yaba ari muri communication n'aba ngaba, bikagaragaza yuko rero ubutegetsi bwa CNDD FDD buyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba buri kugenda bugana ku musozo. Bikavuga yuko kandi hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi abaturage bamaze kugumuka mu buryo budasanzwe nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agaragaje yuko imipaka y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda idateze gufungurwa vuba ahangaha. Gusa icyo yagejeje ku baturage cyangwa se amagambo Reverien Ndikuriyo yagiye ageza ku baturage yagaragazaga yuko mu by'ukuri ifungurwa ry'imipaka ritari vuba ahangaha, abaturage b'igihugu cy'u Burundi bagomba gufunga umukanda. Ibi kandi nanone bikakurikirana